turashaka abantu baje gushaka akazi kuzamu. Ku bantu baje gusaba akazi kuzamu, ibisabwa nibi bikurikira: kuba ufite ibyangombwa byuzuye. Icya kabiri, kuba waterura nibura ibiro 300 by'ibishyimbo, ibirayi cyangwa ibijumba. Kuba utarengeje metero 4 z'uburebure. Hano kuba udasinzira nijoro, kandi icyanyuma ukaba urya ibiryo bikeya. Ubu tugiye gutangira kuwa mbere yinjire mu biro byanjye azanye ibikurikira: icyangombwa no kwiyereka. Kuwa mbere ninjire. Injira. Mwiriwe neza. Uturutse Urutse igihe ki? ibyangombwa byawe. Ibyangombwa bidafite amazina. Ibi ndabona byanditseho covid. Ntabwo nsaba covid, ndasaba ibyangombwa bikuranga. Niyo rangamuntu ngira. Nta byangombwa ugira? Niyo rangamuntu ngira. Ibi by'ingingo ntabwo ntanga akazi kurikiye ingingo, ndavuga ingingo zane. Ndasaba icyangombwa kikuranga, bakita irangamuntu. Niyo rangamuntu yanjye. None urashaka gukumurira akazi ki? Akari ko kose nagakora. Ndashaka abazamu. Wakora akazi k'ubuzamu Cyane. Ba, wowe ube wicaye hariya. Icara hariya. Uyu muhungu ndaza gutekereza. Wa kabiri ninjire. Injira. Abapato. Miriweho. Ndashaka ibyangombwa byawe. Ibyangombwa n'ibingiye n'ubuka mu murenge wa Mateso. Witwa Kagufa. Witwa Kagufa. Umurenge wa Mateso. Wa Mateso, urabona mu umurenge wa Mateso. Akarere kawe? Akarere kanjye ni Gasozi. Bo. Ushyire umuntu ugushinzwe hariya, reka ngusinyire. Kagufa, urindire ibizamini. Murakoze patron. Uwa gatatu ninjire. Halo, injira. Muriho nitahe Nurutse kuzimu. Zani ibyangombwa byawe kuranga. Fungura. Kwa byinshi. Indangamuntu. Zirangamuntu zakyakora. Zakoreshwa. Izi ni zikuzimu. Akose. Ndabona. None se nta yindi rangamuntu wigeze gufata? Napfuye mfite iyi niyo napfaye. Ariko wari yarapfuye. Niyo nari narapfuye mfana n'irangamuntu. Urashaka iki? Ndashaka akazi k'ubuzamu. Akazi k'ubuzamu? Yego. Yewe, ufite imbaraga? Ndakomeye, mfite imbaraga ntubona. Bo. Ibisabwa irangamuntu yawe gume hano, ni irangamuntu nziza. Ndareba hariya Repubulika y'u Rwanda. Ushobora guterura ibiro 300. Naterura n'ibiro miliyoni, njyewe mfite imbaraga. Turaza gupima uburebure bwawe nyuma. Usinzira nijoro?
oya simeze nk'agacurama njyama ku manywa. Urya ibiryo bingarute? Njya ibiro 20 by'umuceri. Ubwo ibiro 20 by'umuceri? Yego. Ubwo turaza kureba igihe muterura. Genda urebe directeur yari yarakubwira ukuntu bwenda mubone kuza gukora ibizamini kwa mbere. Murakoze. Mu bantu baje gusaba akazi kuzamu twafashe abantu 3 mu bantu 8 baje gukora ibizamini. Noneho tugiye gutangira kuri uwitwa Ndagashati Ningire. Yego ndakwitabye. Ngaho twereke ukuntu akora akazi kuzamu umaze guterura aho. Ngaho. Ntabwo waje kwigorora hano. Niba byakuraniye ari. Ndagashati rekeraho. Nakubonye noneho dose yawe iraza kwigwa buhoro buhoro burekeraho. Amanota yawe ukaza kuyamenya nyuma. Ukurikiyeho ni Kaputura Ningire. Kaputura ukaba wemerewe gukora ibizamini byo guterura. Ngaho terura ibyo bintu biraho. Kaputura bazana umupira wawe hano. Hano ni ibiro byanjye. Ngaho erekana. Kaputura tangira. Amasegonda ari gutambuka gira vuba amanota atagucika. Ngaho bwana Kaputura amasegonda yarangiye. Ugiye dose yawe turareba aho igera. Hagiye gukurikiraho umugabo witwa Akoze patron. Ngaho kagufa twereke ukuntu waterura icyo kintu. Turebe ko ako kazi wakabona kuzamu. Kagufa n'umugabo arabishoboye. Kagufa yari ya dose yawe turebe. Tumaze gusuzuma uko ibizamini byagenze dusanze Ndagashati ari imbere y'umugabo witwa Kaputura. Kaputura akaba yabonye amanota 3 ku 10. Ndagashati yabonye 4 ku 10.
waje mbere ya bose uri kwisonga n'amanota menshi akaba umugabo witwa Kagufa. Ingira ubu Kagufa ubonye akazi kuza muri societe yacu. Mwakoze patron. Uzatangira akazi kwa kabiri tumaze kugusinyira kore kontaro. Mwakoze patron. Kabisa. Genda n'amahoro sana. Mwakoze amuka kumana.